Ndizi TV Ubwansu bw'umuguzi. Mbiamano mano mwanju muri Ndizi TV nandagara ko kwari anya somoro biri bwensa lakini mano twasira sense medu gatwa kwano mujadaro ito anene botambe dura matatu no gatwa kwana siasa na magendero naro siasa nera magendero ekegara bara ituko bachora wetera ensemo ya siasa nero na bakwenda bachikuruberia magendero asiji county na serikali nene litukulero nigotore nomugenione ase studio kera ikire ase mambia jithe mapema sana numuntu kolenda chinza ekiagara ndina chinza na chichibeze ni chinza na jiragere osuke go chibosio na jithe mapema genkyo sana lakini ndo tuachakire bonia ngokwari ni obena hinche liborura ni komo boli anekatwenda kubora nina ayoroche na omombo asmuro mojo ni Kenya ibatake tukuroberi okorobekana kwa serikali ya Kenya kwanza iguru ya oko finance bill ahengo siroro korobekana uko karwata kuroberia ongo boridi manchumere karto kwana siasa na magendero tukorana aheng nuko sirore okorobekana kwa omobwasi miuro moja ni Kenya oiba koroberi tukoria nkyo karochi ko basense meri ya kamkunji ndumere di ibirengere byao withra senambera siskini ya yurabu 0792192834 ase studio bono mambia boigona bokona sense mo mitandao Facebook na otole Ndizi TV News digital boigona otora sense mo ya YouTube na Ndizi TV News onyachinga kina boto tweet at Ndizi TV News nero bwansumo Gusii enda kutubwatia asimambi ya boniga tiganda omugeni baga aratukwania asimambi ya boniga korenda ataratukwania tetore ikasense mediende ye studio asinini tukwirana ndaro birigento ekemogaiga tukwirana endingo tena bono tuachakira murobere karongo chiko gadojuko share elingi eyo asenjera ya bene Joshua kora bwata sinini tumaye kwira Ndizi TV Ubwansu bw'umuguzi. Orogendo rw'iki kilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima eliyo kogosoka wikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesa barya yobonjoria nigo tokuririya inakie kerengererio kegunchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria esabari yo boncherere no murubiri koletwa asore negetasenikia Ndizi TV kera litukolia alamisi ensa eyemone nusi ya marogoba astogotalera abonchereri imenesiko yorogongoro Gusii twasangana barabu esabari yabo ase obonchereria ngaiba chakerete mbitambukiro kiba imukiri asokwene kibunangu kini bare oboncherere bwabo nabo igokwa egendereria ase kera lituko umerana nere kirari tukolia la misi inseye muninsu ya marokoba na boigo moiroro rituko ya Jumatatu chinsa isanu neibere cia mogaso asumurubiriyo wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV. Ndizi TV Ubwansu bw'umuguzi.
Abia sana bano mwanju muri Ndizi TV Carolina kupeka tayari kabisa bano magani wano ikirasi studio bano tiamu yari bagari ya bene ara manyekani era ningo chaso na bano no maete lakini ara ukwani asimambia bone garujo chako mujadiro itubiri tukurero kujo kwanda siasa na maana karibu sana mheshimiwa enero Ndizi TV bwana sumusi bano kwani mwanju muri oturigire dia asimambia bone nanche mbia mono mona dia sa ngoli baga na kondeta se studio na tebide ambia mono na nchire ngo tebenga genderera se station yeito ya Ndizi TV egerende ndegendre ko kumanya abantu baitu ba Gusii ne sengima amangana maya yo kuenderera egere musemya abantu baitu bia sana wono mwanju muri nataka kumanyana ngotore nera se studio asemambia boni mheshimiwa itumole como lero no mheshimiwa Fredrick mogere Mititi yo kuligia kibo chume kwa kwa machoge chache alia adikota ino gembo nyuma ndaje ngo kwemanya kani mono tena tebia abaminto bali banyolera makongo mbalimbali pole muna yo minto sara yarangyontita yuse tumamu mwabo abamwabo babo onyancha no mugaka ontito monene pole asogosiri muno yo minto mheshimiwa Jim Momanyi na mamino asogosiri mamomino alia zema ya Italia ya ongero machoga chachi yo minto tomete na babo ali America esiro munyanchiri na Grace Nyanchiri asogosiria mamu tato mwabo yori chabet Nyanchiri ngimbe town yori tata mokebono te pole na kinyo kia ogembo kia uking no mwa kondo kwa onsase mokeni onsase yori bono tata moke inkasi tali machongo na asogosira bamwa bonse na baile pole babo igona njina tomine ngore yani muno mheshimiwa egwana nditi mukabwatire bakalinde tokubata inambye mono pole asogosite na tuko pamoja tutaraga na kuruhiga na toje kokonyana asitokonyara abantu mbasirete abange sana timeting kema kweli naro niga sio milimono abantu basiria bagima abange agine to tumengora akorwa sensa kebono mambia ando siasa moberto barimo bari ba kirune kiboko kema kweli to kutumengora yaito to batina tenya sabe na inwe nande ababuere asimambi yabone mheshimiwa na gutumire ringi iyo nabokora yashya ke ojia se chigurubu kyao ibere isatoiga na kiara abantu nabange batukanyererete asimambi yaboniga baganyete corona ngakumuruberio okogende gomachumuri tukuria lero ni gotore no mheshimiwa Fredrick Mititi mogere no tornera students simambi yabone ne kotujo kwana mangana siasa na magendero nandi ni gameta sincere America kwire narande ina lende America ngakiaro ja America nense ya Kenya mheshimiwa ikarabano turigireti to chake bena simambi yaboniga otumire ngora ojiase bali basiri abamwabo mbali tutakwa na marieta mosireti abai na basani into to tumengora ito muyensi general no mbali baigwete bobe barasinyitari bado nyito ko basabira maya muendelea kubwera nyasaba bwire ende munyare moko bwena ase imambi ya aboni mheshimiwa nataka tosoe amasemo ngwa ko direction kwa te alende na nkuru ya machoge chache kwaligirie kirugo chintunene nga kwaligirie kirugo turachakira mheshimiwa kuna nimna na batebia kwa kitwali nae asumuga none na yige kirugo mwana gatatu kuri 2013 2017 na 2022 kuna rata miriko ligirio kwa ujumbe na ende nigo uko nyo kwa nankulia ko konya au machoge ko mono munankora bakondia mbabu atisiase mero mbalimbali michango na bako matanga michango mbalimbali marwaire igobono ndoranga tinyole platform yuna bakolere gasi kikaranguriye gorigyo bakonye iyo niko kurigiri korora ne mechanderi bagwetera pardon mare twetire mechande yoroje osibado mejando yakeire machoge chache mejando zeri koyara na ndo na krematara kwa ribaga bono goto durwe chana because mate ko to kuliya aso kunyara aso bokalali na anda bantu ba wanja ko kochora
Wana batale kwa wanta kwa jalo sin sante ko aba kunen ko ba ko chole to wi chando ko tinga kere ka anye karo because ye ma jiwa ara biri I think kine karo nyore o sto ko nyora pi so I sa yo aberonsi na to ne tunya karibsete na to atemire ma want go present it to the people it is upon the people ba ko chole na watching guricho aga watara ko chole probably ingalia hoteleka sinya sa tarancha matinha sa kuna bantu ba ko chole or the durunya we chanda just take things easy then you relax kwa rosira egori yekiro se bado na bogote yando ba na bara twaro ko semeri ko se mapema obade kiara 2020 ngonya ko de utawena egoro ke abande ba ka ba mate mbere banyo te buso ba ka na kana ro america na ja ko yekiro mama dina krigeti ntie ga sie cancel ngari sign nga worji kura yona ndena ona bwate ekerenge kenene ke okolera abantu because abantu ba bwata bajombe kuruma ngao nande bakanyori tondo nyori abantu batande kita singin jonga bata emichango boire bakanyo so emichango na tunyora nga oko engeri etu bwate etu kwa kwanyara nenke so ndonya bakwanya uya to kalige kero ko tunyore forum bakanyora mali amange aragira konya abantu so dende akinende namuna nakatebya obochori onya sawo kochora sakanje ko kochora na ba kura abantu bakire igwa turaro sabado na nabo koja kwira ninka kikira ike ote yandu ba oren for now na tabanga na hold ba tabanga kwa boli kujikura mara gatatu ko hold ona reka kikira ike tukwana kire for now bon portisi aside bon torigira magandra bon ekaro mashima to endete igasi nini asomurubiri tukorige ba machoge chachi keno kwali kitikiro tuma kwenda bon tuma kwenda kujiscuss nini nkwa bwetu no mheshimiwa Alpha Miruka nero mochumbe bonia komo sirole gose haino uri okumurie bigocha nje majikana nje bwana sinacho umuntu acho waliru abantu usually abantu batabanga aibete abi usena ki nje muntu acho waliru atanga suru ne referee or IPC nje ngwa accept na move on so natiko mushumbu yo kolega siae tema nga induto musare zaknyo kolega lakini ane kaya beteri tomate nga tra kwa bintu bitakeire na utoko muri to mo aggressive anda mo happy mheshimiwa Alpha ngote nguwa tale simi tomate nga manenje bakatero iga kora ndio kana mutabe tate karabusa ndeta okoro action na mutabe yo agit because yaron kwa tale simi tegarra lakini na action era nanta kitena ni mo gona yeze yaberwe patirende asirida ko temara hapanya patinde te aika bantan anda ba kolere gasi muna na mate dress time bintu okwan go machoko no ko kasana kuri ko ngesa asach na no kwa wananchi mpata kiti dai nyombo mwabo ko walugero barangeli wananchi they have their own programs nguna wa gwerageli ngira bakonye na ka fees ka pasali wala sire para se weta obekera machange se ba gotumia obekere chiro seba kwa ni ndivyo mbada tumaka na mange abana babo bali school bali mabaka college na nje gati nje je atokira je balike una mheshimiwa na atakere ko liga mabaka like ngulika wala wasikali yes babungini batengo watanguza wala mabaka kama balike class kama wakwanya abantu iyo taringa mabaka tayo na reka kolere gento ote yabantu gara libara amanyinga gachi ko rulo sireko bono mheshimiwa hekarto kora 5 out bo machoge chaji ya ubuno mochu ubuna oyo ritekero ga sense meri ekarota kenyorete bona bunga opposition leader korwa sense meri ayoroje na aminto bikira ndase bunge yao ya machoge chaji korenga na yare ko bana yare ko bometengwa kwata magana na ko so atanga na ko diga korenga na ayoroje na amagani ayo ikarandire asemetingi gose miake kwara ligirikero ta wikirana because kiro mutana what the unique way of leadership na kiro mutana what moyo muni sa mate ora iwa ta okora mnango kora na usini tingo kora mnango kora na what weaknesses na what successes na yini what weaknesses na yini what successes patine ka what ngo resi kon korare mono na yo waki mopira de kora mono yo resi kon wori gere yaro wano yo resi kon kora na to tengraba mpiro kwa waka na kwa ke gol so umwaka muno yitinde ku chachi because umwaka national government ne nyi acha na endelo je acha kanya kene ke office mone kuli chibesa
Yo basi tara toka national government ma kwa constituency ba go chinse pa kainsa iga. Chima jo pa county igo ntoko ba be gra magoso to ja ko chachi ni short. Ti wala kolega asi. Do te garende bindu bino chipa sa chicha so kire to go chicha so ba munga bande ba ru chipa sa. Do ne go no ma jo na ya ru chipa sa ngi jeju. Na iguli iga sino ge pasa tadi ro profile issue of Jackie to the bursaries. That then you go iga sino mna ngora yu so. So ra utanga tanga bantu ba moje sekete moje form mo kuju bursary na igwa. Na ba jo ndatu ko ngi jeju. Yako jibasa ninja soka jirajo ali jijikonya bana jibara majoge ngwete kachire kera ngora igunda bantu ngora bale sana buna yabono umurai kurwa sinema machoge bantu bakonje kana nilio giri abo jibara ngwete kachire machoge chachi jibara jiri wote kabuya lakini nzi na mwana na batebya tunaja kubeka magoso jibara jiri wote lakini ndi na matebya bari jiri bo ora chimura round ne ke tarino to yirte rami yebeku ne no to rami ngo etere subject to availability of funds from the national government na ko dile chima mo na siasa ne ro ko dario ko siran I don't know kwa ndani influence rami roso so Njamwapi is working with the Muraiweze oyole my great friend mheshimiwa William Samuel Ruto ko kala ko megas igonda damo tumie maximum muno tora kutumia Ruto asoko kora magendero ya ko siyo siya igire ginda etwa kole ta aika atumia ofisi yuya to jibo ire kibiri ya kabe andere ka ire kibiri ya kabe ta ko support ne ta ko mutumia ya kora magendero macho mna macho ndo tuna stadium mu birte yo amaje kaijo bamajoge chaje Kenya chaje ngwanera Kenya mbara bwere yene bwate giti ari gasare mungara giti ari Kenya ri mbara bwere ose chaje mbara nduno gembo nduno gemba he nduno tutakete esadi umeto kayamo nanda bari kido ma demo munga ko kidonas na kuri opportunity for abantu bae era abantu bae bari na wana majoge ntuntu bwati board members ba majoge tina iguzo ba George bantu bugira ngo to ba George board members nyinge na urabona arjo abantu bajorire ndurinde ba chaji board members kajire we need to have our board members mheshimiwa na rete garore aira marita se president abantu bari kuji majoge na barbara kanase serikali but with the government we supported it original oyo to gorte pakato ko office je diaspora the office America to kamera ni president ibonere in office na to na abantu nabo ba kujigazi board members at least na baro ndo batwale as a management ye government yega as a assist president sana mheshimiwa Katorina Yasimambi ya majumuri genda ututumira uchumbe aiduraga ni mheshimiwa Kwanire Yasimambi ya aboniga Katorina Fredrick Mititi yuri kero kya machoge chache ekuneta Kenya kino wale agateana rende na roche mirobirita kire okoro asebunge ya machoge no na sensi yetu ya Kenya kurigire kero mheshimiwa tusuka bosio ningani ngituru kwa na America na siasa ya America kego ngora arumwe ngora twara muri mwanya getingaria kujuru kwa ante ikiara ngora na kero kyo motenga kyo konya Gusii na inwe lakini tutara endera gochime yake state of the economy asensi yetu ya Kenya uchumi ya serikali aba Kenya ngorira bari mono na nonyene finance bill yetete nonyene budget yetete teri gokonya komo mwananchi ayabuno mo Kenya na nometa asense ya America kura kwanire amangana ya economy egare gotebekana na bono ense nigo yetu ikire chingo bogeka usually njing ngado gotebekene economy is not a single country that it affects usually economy is global and then you get global academic you target from the other world you have to record over and what the fact that you go la economy is target one COVID you get for 2 years and 3 years you got the economy is no najua sia abantu wako biashara biashara itu biashara ini taxi ya kasangaru kabora na serikali katika subsidize fuel and food to stabilize the economy
chiwa shiri ayo kala mangana ayu itabuati it was borrowing wana ko borrow ko ya borrow too much so ukutwale sasa mtu banga twarule asikiro twarule post bata post covid era you know if the ya the economy ja kosalikira it's a global economy or Kenyan economy alafu kisegi mono jenjiro it's a even on the west against where is the east one of the Ukraine na Russia and oje jinsi ya Europe just when support Ukraine igonjigere ujumi kasarika one biashara mbio na the no trade nothing so once there's no trade tuinte vingi bikosarika iyo economy kasarikiri ne binde ndo bwati jirito kinyara control the jingo na drought which is affecting Kenya as a country to wale njara kwende kiangasi ngiate kikasariti njara kaleta njara Kenya so kana ndagereta yo food security obviously economy kasariki because ndagereta abantu bakolia na kana ndagereta yo abese njiba kugora so it takes a toll in the government urusiwe sitiko kora tax ejaka kora for development egare kolereki educating to be the mitigation mitigate against the family issue so you go tali Kenya understand ngebinde byabaye ndokende president ya rotor moske Kenyatta he evaporated and it's like he didn't want to care akava polo agara ko ki serikali ara ko le kipindi kia without thinking na ki yo jengia ka konyora so igo kira abuna kito ka banga to blame monto no ni ara be ke akorta for the purpose of ko kia wananchi agara asimina ko soka experience igo tena ba ngote bigo menterio ya ko mheshimiwa imake ko machiko kwana insake mashabiki na ba ndino menterio yake ko mheshimiwa komentario ni maite igo bono serikali yero mheshimiwa ya Kenya kwanza ya bero bisiange metenyi 5 ni 3 temo chigwa amangana economy kera neta kiriko bike mirobenero esuki esebosi serikali kwa service there's no issues tego tabanga wana nje enga wana tino kwa mwekero kolikiro na kwa ligenjera muno konya ese yao so chimbina kolikiro konya nero manyeti and as I said kero motama to lisa ba birti ya nero kolikiro basoma ya muninga sama kwanyate na nemo na jide school aranga ki njira kingoligia konye ese ya Kenya as I said the government leaves government yakora ego serve through taxes taxes of course na ya wa tax lakini wose tax kama ndio tax mata mata wa complain mbona bali batanya tax bataka ile tax kile batanya tax Kenya ni matenga is a very stable country kile monde kwa kana tax kile monde zamete kile monde ndinga na mutali ngori kwa kilo 14 ando tax iwo sirino tax lakini bali monde kwa teni kama ya mutingo teni 200 taku tax Oto atakao monda kana tax ando bobi boda tax chichiko abantu bakwa avoid ba kana chibeza chisanga ku maximum then from that enforcement yakoro yeko chibeza money the money in the country amashimo watere bona abongo je gatwara ngora kini waikiroro no tax omonto olenjara ebintu bitago tena bintu mbira ababuya abantu bakora batena rende ngotokora no taxi omonto olenjara gosotara mu mente bese iri akalire yare go taxi gumbaka yamashiko kana yari maete no money is enough no modelo 200 alisiro mu taxi baka iguburu maete go taxi go bracket ya taxi ngi go taxi ngana no na mapata mundo go taxi go tata bwati abantu bako Siasa sana na nyanga bako ngi Siasa na mangana taxi you tax what you earn so if you're not earning you're not taxed so kero kwa taxi kuno kero kwa yoli chibesa wano mondo del ko musara ande del ko ligrani na ko wali ngam taxed how taxi yori ko tera se goods and services and as goods idineke bo is very many kwa to ko nyengo lakini mwana mheshimiwa ayeka tuendete ngane yo waterina okomori mwana injitara mwana uri otabwati payslip
lakini ekadwa yone na amaguta na bekire gose amangana ase amaguta taxi kukichikobo ekara amaguta ayo chikomenta todeberita ya bere 300 omonto yo karunya mataro mpaka bosongo oikechiko mopidi akanemia lika akande 50 kayako usiba sijawa akanemia igobono bugimana ndemba rati konga mheshimiwa ashauri ndimanga ya butambe supply demand na price they are interrelated ekali golia mendru na mtande obusi wa kile 250 probably omondo mboro ko anya mboro ko yara ko gorua ote mondo yo ko produce ya ko bosarike itself egare aba forced ko kaidi goli because bone monte ba ko gora lakini anya ba ka 250 nda bantu ba gora yuna kibote ko afford ni mete ya ko le bantu ko afford bale kandi yo yiba senjiro you see muna na ta ba iga tanya kana bantu bonse ba the same level mbale bakorera ukweli andi bale bakorera obulimo abantu bali banka makabere omoto kabere mutaka kurukale na bako mutaka ngina tebe ngaki ega mendita ke come Kisii nga agriculture abantu produce for the food more so stable food which is maize omonto nkanya barebo na bwate bituma makuru bituma bya embiro abikura ndo na transition akanya kuruga aragire mate binde be na kwa fodi ebinde lakini ndagira koliki food na mate kole food na mechana mate no kole bana bakole because of food nganda bituma mbiyo na kwa na bila kilo 500 ndena mbiyo so bitoke ebya tokire esa praye igoro demand demand ya kere price yo get down obviously so ngininga kati ngabona mimi mtu asimikire bitanga ni round ye biche bila ni step price food prices meanwhile we got to prepare a government to run massive tax and I want to say about tax you want support your tax in okay when you take 100% perfect then nothing is perfect when you run 100% perfection lakini dene abuja nje mbole mkwata ngote ne egende asa ke buya na tena buya of abu atari buya nake lakini agia na hangi kwa ndo waka na tax agara banyore itrakali nyore government kaya nyore government mawanya kumubuli ngaki kwa kodi services kolengana nawe mheshimiwa aba tuteba mobwasi miro moja ngoma jibaro muraibwense na tariko tegerera amaoni y'abakenya amaoni y'abakenya wadana turagora manchuro gite make emaye kwenda no ni parliament lakini aba wadana tariko tegerera kolengana naye ngote na ruto rende na ngwa mokonye dembaka na chite mbaka ense ya ngumbu ikoma jokorana no orense ma ya UDA no gose no ore UDA ngo sababu ruto 100% ni no debe ntote na ruto tariko tegerera ba Kenya muraibwense tariko tegerera ba Kenya ebirero byabo made o tegerera is not a problem aba tegerera agina ne windu ruto tegerera because na ba tegerera kutora konya made tegerera abanda abakorera na ba services abanda abakotorera ngaki kwa mendere kwende abo na bakora ngaki partejo magitejo ndio kata nyakitari wala nakaje kuruje mali okayo bae made no kunya korera ana kwa ngale muna ngaki oda toragire yuko kayo shindaga ana ikota kichabantu kibashimanga to igonye dini abantu kwana sanga ngaki serikali te kurukare taxes ne kaya kero mani mbaya oye estaba dadi ngaki aba botu ngaki mbuye to kane tax akotebi awden danga bati mubwala akonjore awden bijene yang bije bono ya kaisali kasali kia na nyesa moya kia iyo tax neta keire tax neta keire of course ina kata ngata kwa 100% tax jimu cannot be 100% perfect lakini abantu bapata kwa tax ina no amagandra gote ngora nzi angumbu akaro ko lele ndoka tabuna ki ndeke kuru $10 plus tax yani yo tax ina ro yake ngo komentera tax kuru ba kote uya bara ba diskros abaka ya meko diskros ngiyo kara abantu bako bakondoka wana kola thinga karo compense ya America nense ya Kenya economically na kiere murai kiera aba Kenya aba Gusii bange saba Kenya bange bara America na kyo kombe economy nense ya Kenya na economy ya America anene karo bintu bono bikongete atuata na ebintu bikunga roba lakini ni baka talo ngalia inika mate ubuya bu America ni bwate inikam America currently one thing that I'm going to say because abantu ngonya ngwana bari chikasi ikasi nero
and you can work and earn money and then pay for the services you want. So na ribai goro munya ro wa for you ma tenda ba kanya ko lera ne ringa baba income. You know when you talk about income to nya ko go for any service. Like now ko to ba tibeza you can't go to hotel to eat. To go anda. Go so ande mutabura ni ndagere rienke. So ndo ta dukati kwambia alina ani bote ni improvement yaro ika improvement yo wana wete bakuri jigazi baneka ani bote mno ba boli moshoni ara ese mutandao abatabanga abana ba Kenya bakuri university oba egasi because employers na bara create employment abantu tubata batajiri Kenya bara create jigazi at the supermarket industry lakini bakatanga abana ba lero ngoko abeke gasi ande batachiri within a short time possible yada taibe aro chibeza abeta chiri bwango wono je ba usali biashara ba rusie gasi tasi wako nyana na ba indiga yobusongo babigete abagaka bakotuno ba kwa service kanye kwalo de ba arabu za ba indi abagaka babigeta bakotubo limu aka mokoto na ro kole eduka abasaya ko bataninga ba ayine spira koni o era ricando utakoni byo boy edukere na era rusie gas because duke ko era na era rusie gas so we should have integrity abana ba to ko tenga ba to integrity egere ba uchi gas ba kora But tore that mentality ngaki ko beta jiro overnight. You have to work. You have to take time kuma ko beta jiro. So na yeko roma tena kiga problem ona improvement ke berta Kenya. Bantu bali ba minif anda bana de culture. Eu quero jo boibi ni short. On mo de ko karaga kiro safi. Mno kama ko ka ba siga. Ako ni yo mwanyo ring yo lebe sa ko. Yo ndo ko regas. Bono dende tuara amangana housing levinara tuara abo Congo housing ochkwagajo tuara basabange muraibense no mokonyoe na bantu ba yudia bange baotana abno meremekara bante bagosoma mweshimiwa bachikwenda kwa zijomba aba okay umuntu tasama ndi electrical engineer ko te degree ni electrical engineering engineering barri nyombe ko kora wiring yo de gas umuntu ko engineer ko akakara mangana buildings ega sinyombe ko wajuta ka jitimba rosi de plan ede gas umate ega si kilo mudana wate gas ya kora kungana na mafunza ine gas ngendo kiende material ji ko ko ji ko tumakaso kwa wacha umuchanga abantu ba ko umuchanga ibanyolere gas si transportas va a transportar muchanga mañol de gas digo quiero mostrar guate gas yo ne ko to montón guatiare yo ko kwa gaje nyomba digo gas ni aro that's a fact na anda manda banya ko komple ninga ngi ko nyana nyomba bona en ko na javu to wakana ene javu to wakana lazima muru aro yutumi ngini udna ni kuchangia waka no mondo yo emokonye igo nyomba waka changero mondo yo nyole that's how it is nyomba lazima kana ko nyomba ko changero kini watanga o nyomba after what contribute sometime ko ngoji wasia Pono Gusii aba Gusii na rode abara ya banga batana ntundu bati mechano ya nyomba ingi Gusii batana toro seru chipara toro seru industry policy te ko ni isolation see there's no government policy that is done in isolation to diri you go serve a particular county or a particular tribe akaro ko policy ono nenda ka to te food policy to ko la ta ba Kenya ngima ndiro ta nga Gusii ne food security food secure na wana ndiro kwa na magana ina Gusii no lakini a country you run it in form of tekemo abunge ba this eco national government and whatever policy to passes must be a national policy not an individual policy nothing in the go to biako lakini kolengana bagotana ba Kenya mbabe the consulted bonsi igorinde na abantu ba take time kumbanyana ingenteke para bori ubado nana mo basi na ba Kenya ba to digendo to say mbabe bari consulted pende gas bini consulted na babunge mbaro yongo te baba jorde you see ka wa jorde mo jumbe that's the representative he represents the constituency
Akarago itire akarago kukwane into parliament is talking on your behalf. You may not necessarily like it, but you go kwane. You know that you got 100% yanchu. No eti andons go kere ngoro. But what we should do democracies the majority takes their way. Na bana barabati ase ngo we kanere. Na yuko na toto amendments. But tadasi mga kere nto kire mundagi yanje. Ona none family ya wono toje family setup. No kole bintu abantu bose bakwa 100%. Aya. Bidora ito bakana kire mo ba acceptinga. Ihora bakenya bare mererina no embade de usinyo babada. Bintu de yas biko ko popular. Some things are not unpopular. But they should accept things aquí. The government na government na ko ro buye bwae. Ba ko ra yunde bimbiri biya. O de mbaji nguru 2027. Ba o je government. Onye bwae ba ko ra ngambiri buya. But I know I'm very optimistic aquí. Ruto is a genius. Ono mo to kolenga le botuko no mo gaso. He thinks munenga munangia ko the best. Agora improve the welfare of the Kenyans. Egero support bone serikali ya Kenya kwanza mheshimiwa. Ideas Jones bio support usinjire na roje na ya gaiga bamigira ba Kenya. Now they be taxing there wandu ndio to taxing. Andons. Lakini taxing there now they be ra serikali rani. Ruto chire into presidency. Nyole keni ngayo the covers. Ngia kokora. Takiba siaka na rusi kurusu ko yaji kora gari wa Kenya. Yeah, to tax Kenyans, to get money to serve Kenyans again. So, to teva, chiwe siwa sangere. Ando wachi korere gasi. Mba chiba. Mato ko bona kuko ba bona na to pinga to ko na jio kora gasi na ko to kane. But chiwe sa bona chia sangere ku na ro muso ba ko teva nga all people but all final groups all people orphans and disabled serikali ya disi chives. Kuruma to kuruma serikali ya Kenya kwanza sasa office ni police vesa. Yoza misio ya sero so. Ngani muna akosira abantu iga baje ko kana tax. Kwa wale wafu wafu ndi mai kana tax. They are paying now tax. That means lakini wana monto ngobolia na kia serikali ya kuruma ya Moi ya Kenya ya Kenyatta ya Mwai Kibaki. Lakini tax njari ngebona ya. Ngakio cha koba asi serikali ya Kenya. Ndio ko ruwa. Ahora que tú que ya Moi. Njari ngora kinjari koba iga. Ile bona kunenga ki ya rengi. Anya kasora ka ko ru 30 singisa tu. Ngaje ke sana. Wana yakire ka bibitini ngwaro je enkeyire bibitini. Na nyu bibitini. Wana ne yo ne 20 o se 30 nende. Enene 40. Enene 40. Ya buya de bakara mandire goro jabo ne ba ko tunyas. Mata bakanya wa the maximum profit. Wewe. Ngana no mosarta da uji nyingi. Mata na uji nyingi na ko taxi kumono. Bari kumanya ba kana ko uji ko taxi. Ngaba ta kanga jaji ko mento ko taxi. Mama de no te taxi wa kre grat. E famira ya ba ko ji economist na accountant mama de aquí taxi nge ko ruga. E ba tinji ko be ko. Na re ko taxi wa ta onyo monto ba de musara yo kile 30,000 and 30 to 40 e taxi ete ne passer. Bon no momento no be kuru ke 100,000 ni musara. Si dande taxi ne ke nego. So there's no difference. Abumbu asimiro moja mboro beretina mambi ukabachiko nyore birengere kurwa saba Kenya ngiba okora go jibosio igore finance period na mangane budget. Kurangana nae nonye kore UDA. Ngakio mabwasi miro mbuya bale banyore birenga bya Kenya aba Kenya baka wadena to ndo kurobekana. Barobekane. Omozi mamone njena tebi omoske Raila Odinga. Ni moske tena leo ya dena position leader. Na bata ke ko pinga mangana yu lakini ako pingire forum mate to ko pinga busa muna to pinga muna to kwana to ko rega ndima ni ngwana kana thing affect because already ya tiru o kwana nyina maona na nguru busa iko na era na bakuru mo simamo era kile mo adenga ki ngendo ngia etete because na aba bunge ba amba ke tijukure bakabu ina democracy because ega mendi akabanga ki ngenge yogo ti yanjeru ko no ko ken. Lakini Kenya mbali ba gusira Raila ba korona rende na mangana atari maya para bana barundo ba moji umeshiwa ma to ko piki atina ko kala ma na mano three problem that's showing your anger or your frustrations but the those are going to get mont aru se ade fakatinga ki ay kora mana mano bo ditare para iga to tanga para to kama monto galia ole no senti
ayoko otare go meno go mo ironi kia lakini agoma point ya iwe kanyo ne point ya iwe kane tari go kana go salimu bya bantu ya wa ni utapo nara kuna Peter Mausa ga tebana makori mboreri omwe mboreri mititiga chinyomba chikoera kwagachwa jigasi na chiroji njiere abuo Peter Mausa Kenyonsi from Ramba akubodende abasaya bairwe gasi obwagachwa inyomba chinyomba ichikoba nande go ngete gasi amwere umanyete programs ya serikali jikorani ni period nani ndo tanga jahili kwa ajango kwa one day akwa kanyo maete ibinde to da they move from generation to generation enyomba na anyana bo bacha kwa ajango sengu muna bacha kana Nairobi kwa ajango Nairobi ko ire ko tene emyaka 3 ko tene ando jo jaka sana na tata ko tene gende ngiri ko hera na bantu ba kolega za ngurta bali myaka ngikiri ya jwa ka 10 years monto ngisi bo service ukiri retire na mwana ko nyana so ire gasi osoero yo kokora kwa gacho ujiri Edwin Mokaya agateana mbori mheshimiwa na haroje na serikali ya Kenya Kwanza ngosikere richigwe kiagara ebinte binge mbiri yarorekane na nige gutumika egekuba oye Edwin ogobole well governments njigari koba ngororo mona ne njete koba tindi mona njingo tebarabo Jenye kwa nene mna njiki samba na I was an enforcement officer ogimbo town council asana kuri chibe ya tax na mna kama muya anen bomobe agana nina kolega uma to tapara sibinte be to karagash asa kana tete chibe bantu mbai batake ba koruba jungusu ukawande koti baambe ila kali ukabe ntindi yake na lila kolega mato bo mororo mona ndo kusinto korani government abandana bona bakongudina babwa ora imbulira isi so ko mo moderate yana tabanga you have to tamba between obororo no botindi ana ura kolegas na ne ndo ko rakirekia wete kerora simize kiro na kira hete madina ka tevinga president umuntu kolenga le butukubanga isamwa wisdom akara nyori ndo kia ngende kimbu yakere oke toma to parliament wetera leader majority ba kayele ba na ba kesia ba mo pack up ya lego pack up from parliament umanya kokora iko kokora ko rasimize ngento na bade ndekembo yakere ukatokariki egere ba mama time na ka tebi serikali wantu banya kwanja 100% ya mpaka ba na ba ke kwanja renke ngeke kuyanga but we have to give somebody atumiki ngurujia ala jitumia kolegas Asinte nyaboka agoteana mboringo mheshimiwa na ngakitura korobo kurumi ekarego kana mna serikali ya Kenya Kwanza eyetenene numura ibwense Dr. William Ruto ni yeri gete osenigo etabante mberemo anene bali ba okwaneka unanigo balenga bakurumi Nsintia nanjye obungwanza iga usually serikali madini na twate ya serikali politics mada timaja choko kolega ashingia atimaja choro good administrator and he must be good politician ero magere chukura mheshimiwa Kibaki alenge good politician ale good administrator but not a good politician that's why akorda maya lakini kure chukura round yakabere kama bere gas oikuwa kesiasa oparansia bantu basari chikuru bali ba support ji ba support serikali ba gasi again ana at the end of the day again alura paransi na kunya kana muna wana injin ko teba iga njaru ubujango mwani bota from yo ko president na bangu mate ko tumene information na mate yaki o sangel no kuya no ko tumeka ka ko kuya abora matebeo because atira bantu bali bitibeza babego sangere mbozi igora usiri mbozi na kwa nota sangere beza lakini nende mheshimiwa karwandete igo targora tuba achingore jichobo kurumi banatura abantu ba Kenya baratwara imanu na ehena turwe bangeye utubire emengai made siasa na ko ereza abantu mbere ba support mna mona tete bendu to support from the diaspora side musike Cosmo Joy musike Mititi na injini kina chakata support Ruto mapema iba kuviva Cosmo Joy ngeke kwaro je waro support William I was here viva ndara in America I fight through kiama kia URP di tani kabisa
Nyina joru tumna ko rega sia ko tere ministry ya agriculture. Ekale ba ko nga ministry performance ministries. Ngara ruto perform very well. Akaba the first ministry. Ko we president yo zawadi ato kutanga na kokora ukole gazi ni Kenya. So andaka akaba transfer to the Ministry of Higher Education. Abana bata ko university ba kabere ka 2 years umanya mwana university. Lero mwana ko rega mudu yogano jiri university. Matema ojo mudu nyota to mudu yogana mwana university ale. Omonto ngaro ite perform. Ruto kato ko ta post side of him. That man is a performer. Another tarati atike ke mark ke ko kaine. And at the same time ko gazi na ko para na politics. Lakini mwana karoto endelete kiaranole me ya UDA Kenya kwanza yaro kana ne binte binge Ruto no ne katibe to watu 10 na ye pingete e binte binge ni gar ko bipinga. Ani gar ko bipinga for petamento wo ya sense ya Kenya go sini gar ko pinga asing injurinde na are corona mbibwende. Well, didn't come one because my thing about in mind and you know against the executive. I'm against. No, to jagata na romo jimo to ko against. You know I was in no campaign. Igotari nga 2 minutes to all no nanje kama no. Ngarto kaja ko iguana. Ngiagwa Sababu ya uta no na buata na yini bana uta no ni buata. Jiri jering. Kana bana mo aburengene WhatsApp ya. Nje ndiga na uta no. Nkeli na ngete because I was working the local government. Local government, it was like somebody's business. Matu akole council wafanyikazi makuru mshahara mwako mogima monda okoba hired and fired at will, right? Ngaro ile ngibwa ati machiko. Mate no sono kama ni wata machiko. No wacha kubutu gazi. Of course no kuli kuna kwa kile kubutu gazi ni gazi. Ni doko council zidija kale jarenge okana business yomuntu. Wawaji ngurba ko butumuna watagete. So ingata wanga gi ande ju ka so ju jogera nana muna chai ngwe jiro ka me ji ko lan that is useless muna wono ba de kwa ndege sambu ya Kisii County kare ajete afanya kaje ba nge ro ka me ndi ngoro madeni to na ra pa ka bona to nya wakan oyendo wakan nana to wakan because bande ba kule banya wakan oro je ndi ba wakan mo ndo to ga wana kanda mafanya kaje wa ba koro tiba tiba ti ka so ji ngoro because they took their money and assets na president ba kwa oh no pakana baso bizima ba koba imbrui akadi kabantu abange tiwa sabani Joseph jibu musa no development para no development to tene to kola ruwe nga to the grassroots ono kuli kukabo kaengera tazi kwa noni control ile kwa nweza igona kio kairari kabaruko mheshimiwa nataka turabwatira asinini nindo je Michael Mogoko afroni kondani from St Jude's Kinyonsi General Kemi no ali miyomoroberio okinye Dismas from Igena Itambe Basamaro County mi ino ali miyomoroberio kabisa asimambi ya bana bana sema tutuma SMS chino nataka kuraba nyuri goro yo rwenyo rwa Ndizi TV abo arafu enda somo tumogo mosini ntokwera na tujukora sintudende yitu ya kabere katondeza mangana the state of the economy ngo dena na uteto kwebwera jiru bukomea asimambi ya boniga genda lipa na mpesa asimambi ya boniga business number 888090 karabono kwa bekirego beka amount ne mia yamo account name Ndizi eno ya kwa ba omobui o 10000 asimambi ya boniga yogenda goshiriki nataka twenda sense mirinde studio aseda ikansini niga atukwira tumakokora kadono mheshimiwa honorable Fredrick Mititi yodi kergo ase bunge ya machoga chaje na nigara sense America tukwirana na yote dina siasa ya America na Kenya ngakchire wega dina opportunities njira sense America ose bado tonyakoba sense itu ya Kenya kwirana tora sentu nende ya kabere toska ina Ndizi TV wansu boma Gusii Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii maya tichibese nguru kuchira mareta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chindunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10000 na
mwisho bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wako na bagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeli omwana omwabo bono chintunda chinyinge nekius egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bari miaka 13 guche igoro ine nomanyete ekewekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata aborokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule. Kila wikendi tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the bride of Kisii. Ndizi TV, ubwansu bw'Omugusii. Mwana mwana mwanchumuri Ndizi TV akarenda tutubwati asemambe yabone garadore na Fredrick Mititi kadone da kukwana iguru ya the state of economy asense yetu ya Kenya
era ni gale Kenya na ndi ni gara Samse America bona to kombe jinga kia tutebira America na pande binde bikongo lakini watu wanajituma na Kenya thene y'abantu mbarora lakini abantu mbanje tikuna chupese na kirwa igule igo mbali gutaka asinza kino thene nende cha msingi na ense kogendera wika tokore wika anto bana che tax na ande wika bagenderere mweshimwa kabon toiranire nataka kubona academy de beyond bigenderete economy erinse tax ngwa kanwere Kenya kolenga naye are we heading in the right direction osebad in essence I'm always ever optimistic live we go positive we're heading to the right direction mata the mama doko rules hope we are going to the wrong direction even the bisareka you want to be a trick mono the most are already positive you should know as I always said Kenya is a blessed country yes I know it I got to we go to as I God intervenes and then auto positive answers to our problems. Muna wana wanda madenga ki ese inguru anere 2022. O president yo, lakini o president chikure chikaera, ruta katangazwa, bagara watu wakakira bako salia bindo mbasaleti. Mala mbokaba. It's good to be positive. Ndo abantu bakanyertenga ibintu ko babirobe. Bagara bako no serikali inguru wana bale nini. Ine kala banya tabe serikali ya irire, ana batere ngaraira. The one to call president, if you could want to do it, that's not a problem. On a general to the president. Bamadeto, Malambo Kaba, Guamadano, yeah, Kaba positive in whatever you are doing. Oh, more but all got me a post, oh, hope, potato, you die. Toko. No one to rather than go on a month. So now we go positive and go on to it. To arroba Koreasi County, Costa Cabogo, Chianene Craba, MC, Bakire, Serbia, and Sam about then I will go back and women to Chibese. Ngakio kwandinga ne yo boygo no nyena aba kansura bali abakoro naburumata giteba guchi gratuity cyabo sijibasi cyaba korete mirimo nando mabonyana abakori mirimo bali balenge be county council naburumata nya wakono basi cyabo lakini aba kwende barungwegerera bali aba MC to araba kwegerera naba kansura bali abakoro ba kwegerera ngane yakyo raye kwanero mwesimo eketo ko tabanga omate ode ngota amorenga ki economy asarekire aba musie ango jakala ta aba mendibe mbona aba musie na moja wateka grasu rutinsa aka mendibe sakurwe wen taxi ye comment ko na mama ka ujibe muta wana bali kubosika obosikari muta bali kuna wana bali kuri busarasina na bali ko ndemba bali kuri busirin abana mwana umwe budato mwana ali kubwa ali kuri musaraki ko taxi na jua na muna nanya ko ini sistinga taxi wekenacho agara bantu agara improvement jo create improvement chiba sene chikotoka agara zakali kirabantu but umuzara commentora I don't think it's right the right time na wa musi wala akiri kono mera improve ebintu maka babuya testamu mesha chike niko bateka na serious limno na akatebye agara ndubire bitari bijye muna bona muna bona bakanza bakoronkola balenga mbaza bitu for long time, that have 10 years, 15 years, 20 years, but work on pension. Lakini abantu ababunge wala 10 years joka work on pension. So, dijike ndio tukadi ali tuna abakanzo bana work on pension kana bana ko 10 years. Egere bana ba serikali ya baka jiwe kwa pakuko. Mnakuwa kana babunge. Abaro support that. And then tukena ngoteba. Ni mate kesi tiko committee kesi court between councils abafanyikazi be council and local government workers tegantebe na county government jibese jiba kwanje ba kana jibese ba kana abafanyikazi bali abakora madeni yabo wita bakanza ba be akante bali wakani mishahara bali dedi mbabwati wakati abafanyikazi bachandekete ngaza kana ino permanent mnaona mititi nje mbate 1500 jingi ogembo town council ya ekongo in form of salaries oje bana 1000 yeje tenga kati kuruna ruti gasi 2012 they were supposed to pay me egara soke tadinje bieka na bangi bale bata kani abande bali taida bande bakule so it's unfair let the county government of Kisii to do the governor of Kisii isikaze kawanarati ni madenga basanjiracha lakini abange program ebe zikoja akana fanyikaje bali tajire ale asiabu jicha tikati kurumia ke mune kuruma ngabo era akiatirisi abantu menyo jibe zichiko batarako lakini wono mate it's unfair akako yanga government jiba siange meja kwa kana wafanyikazi bakajira ungwana eja kutumia wakolera kulani government jitaracha
igoboga abantu bakaiya jibesya bakayi mnendo twaka ndiringa wana jiganya zakari twaka du jikana cyo ngwa atumia. So we are saying musara tormento ora bora fona ngo de musara tormento andos musara uli abantu bako bali oro mashime karto ndrete troje brabito biamyo ke no isanegete no bokorere bwe county saneke to kwanda se county ya Kisii kya no okurwa omweshimu ito Simbarati uyole gavana taraja akora kasi mune wote wanya mubodi ngera kurwa nekresi ageta kwanja tiki kurwa nekresi. You can't fight all battles and win. You can't fight battles here. Ngera kurwa ni osoro arwa ni ozuno mwando yu arwa ni ngwaya arwa ni kilomoto. You can't succeed. Tiga arwa ni paka jia musie jideke mo support arwa ni poda arwa ni ke. You can't fight everyone. Tiga arno murai wono ito we count ya. We count I said roll down. Abange ngiko kana imburu the lives of abantu bagusi. Akora magendero. Bali abantu bapoti ji contractors abakana bonse. Nekura akora de mondo ngaki ngata akota gasi ngwachunguzira ngatora ngata akana. Oyo mondo le mete para 8 years ago. Bali nero pakabone. Ande bali no open roads. 8 years it that minute. Ngona de ngata akota gasi. How do you prove? Because na akota gasi ta akana wes. Ta kanti wes because wes nje kanzo mate kanzo ejari kan government ejari kata banta bange. Oni wes ko jimu fanyikazi kwa kana mono. Na ande apure mutano government for allowing counties kulikawa ndo too much. Ejikabara bakalikawa ndo too much wes jigoja. Awodene te pase tu jonze bine jimu je mushahara chiguchi riwata na osoro okomochi mugavana dende na chisegi osore rende nera ngo matuma ngo tabale na komochi are bajare ko kora korre mugavana bobe rende enga kitogo mokwanere kiara bado osoro na geshi osoro na bade bina na bade last time na bade osoro batikana no osoro ma se defending ne ko constituency ya osoro nda ko wori ngie ngende kurusa Nyamarambe ko ruwa se anga na kia ko defend I was right was defending his constituency na kia ko ba ko man no mind ya wana na kanyo de bitu kire se bekire tiga bitiko muna wana ke jere kwende nyakitali Nyamarambe nyabwa de kitali ngia e kawe dona ongwa akanye murorore new dona tadi ere wa ida basi e dona ya tadi nyakitali ka full e tadi ka makanye kanye stock ne bintu byose bi ano ma ko rusire de bintu ranga wa kinona no anchi nyenye njomo chomwe kanye so ikira kina mangu kana na nyabuta supporting osoro was right to defending yabantu bae into biae ikine wa should fight they should look for a better way yo solve mechani because the leadership is not about fighting physically hapana ngwa gordo gembo municipality mheshimiwa alia miaka menge kanya mura municipality tibono ya kwano asibitabu na ya yure municipality mano mugabana simbana acha orora kayigura kurenga nae mbuya na ndege kakinga ninga kyoroje ekoira ororo muna de last time muna ninga municipality mbiye igorwa kuzo na tatinga municipality bwanzi igorwa kwa bit independent akanya chiba sia direct from Medona ya tumbiru ya gandara gwende magandara muna mara muroje Kenya Urban Roads Authority ngana atoka si pare town ra mu county government ekalo si para it does have money so kura yure Kenya Urban Roads Authority ya sasa ko si pare town imi na utiweka jiram igo that's why I thought that municipal nengia it attracts development infrastructure na services chini yake mna wana yetari takirebe kwa nene yetari ko lobe nene wana start nene nene wetani mune rikarikaro egarebe gujerebo 5 yebe nene wetani yesan ema bagana America bana barata kwenda America lende barba komba so ba itomo na America ni gasien kongweroro na ndonde ri urenga ni ndonde mwanya gitinge kyombengeraro ngakimwa abekire mirobolio yo gokonya omugusiru tukarete asorongorwa gusi muna wana ngonya kateba America ni chifu tuli chiko na America ni chinjide chinge bututi ntangani na kwanda basoma maba chikuru bona cha America nje bana basome so abantu de kateba ngandiri baka ngidini first chancellor ya university and no university ya America abana de batiko ko bworo abana de bagende internet barigi
universities jiko toka in America. State rural atake. Because it was 53 states, 52 states. Enyo wadate Minnesota, oje ki universities in Minnesota. Do what community colleges and do what chiricha no sono nani state universities. Go wadi mi de oro is easy. Ndo ta kire ando ma de go on settlement ya go on settlement origa babunga baba nda ba settlement usaba nda businessmen ba settlement osor ko so na bo so iga na bo yo na itegemea so te wantu wati ko ba boro bantu tubati bantu wagenda si internet ka usaba give interview mbiro go to ganda Google search USA universities ki community colleges Tiga ko nyaka tayo ngaki ngandigeri to ko ngi wonto ko ngenti bino orais go to ko tane simiano ande simiano ko je gigi ngenti ko te abana waje school university ba ko re to ko yo to no for masters was a PhD and ko no ra do yo ngani won opportunities are there but the people are sleeping on the job they are going there ebi ndo ba ta ba ti ba simi abati be to Facebook yo ba ko ndo ba kune ji website ji school academic kwende institutions ba prize admission akala monta apply rono atabinga ki logistically in support wanda bari wa apply so that's one to ni yakabere improvement jiga sinjire muna nursing ngi takiri azaru mena tebete into tebia diaspora desk ya ito ya Ministry of Foreign Affairs musubata ko anin jogo to mutebia baro government to government aba bakuru jinas takira America jinyinge munaona Minnesota jinyinge bari genjera ba access igo bono ndo abate bari to so bujuri bakireti government to government egere konya abantu baje ko nyara jigashi oro bakole ine akabere ende arato abantu bakata jiko kuna technical courses ICT na ndeki gurgure IT jiga sinjiro jika mbalijene na search jobs in America jobs in Canada jobs in UK apply ando bati Facebook nya koramana nya koramana Facebook na WhatsApp ntubita what meaning apply interview jiga jobs njiro and then ngoro ese deke ya my producer and then ngoro ya manya getinge kiombeki ngakimo ko rimiro beri yabo egan go kigunde sana nani go konya kirusi kiombeki ya kiombeki ko beka aba Gusiamo of course nto kidende bantu bato no mbali ba Gusii lakini manya getinge itimizi monto getinge ne kiko Gusii ki arenge exclusive tungini mati kotono kimata mune moralia tungi ngira kwera makoro ninge maiti kina kiango na kibona na kitoke to bind mena Gusii kiombe kiga jakete kibote good intentions lakini wona kiabere penetrated na bantu batayo anda kajikure kwa bere kwa iro murai kwa rusiri kwekero tiga uri aso iro gasha kore gas ta kora manda mano na manda bano kora kero monta aso iro vi yo moire manda America manda bano usero iro America ono monto ka jori ru myake tano okay tigante venga etamu office tigati wewe unaka korte miyake ya kora chukuri cha jori to no ndakore gas piesa no mheshimiwa yole bakoro batige kuchanda baba na yabaje baba molembe nanda baba Gusii bati kwiri bitina America bati kwiri bitina America baba banta baya bakole ba constitute so konya bako akonya zi abo yake bisana linga leo mwedio jesu majubo ndili tokore morobele simambia bone ngote vambu ya mwana na chakirte otiye ya Ndizi TV yendera otwaji forum mwejiga mune ntumina barai erote ya bantu baitu itubira kwanya bantu baitu muna na tikire koteba leta support the government emyake yige metanga yige mwaso nduma tenga ogi makara bocha kana bako kongo ebanga no moto nyomiro mogani bakutora bakunga kara nyomire eri time na wajibu ndibya jibya step price muna nate abana bati ko komnya Facebook bali ba ko degree ba advanced academics ba apply which US government US universities and colleges
Ekare baba admitted, kare baba admitted bona bato bolinga ki. Ona baba admitted. What next? Tiato basire. Na konya na bwa. Bia sana Pastor Nyobesh Zereti magangi korwanya binyinyi magenje no areme yumoroberio andairing gosogeri sana. Bia mono Pastor ekero kwarange me yumoro na bangi mato mere jesema tingo gisoma bone ganchikole sari birebito biere twa chide kisato aside kaisato tuetani bia mono mwanjumire ekero kwaba imeyande Stephen Rwansumosi ne otwarenge na Fredrick Mititi oyori ekero kya machoge chaje ko ntarakenyora na baje usukoje busiato tena ngoja ukirigia lakini gara sense ya America ngokonya ara bantu babo machoge chaje ngo bakonyole sana ni maite osituru bakonya ni kwatika ngo bakonya ngwandi bakonya gara banza biro bakonya bango bakonya ane nago teba jibindi zito je Gusii muno musiki macho kumbuja mwana sokulika abana bete baba balimu ane kora jiba sitiana education to the Kisii people ina gashingia endere iko kwa yora kana vazi konya your people konya abantu bamino watu wakati na baro gacho kimo tone kanso ngwemba hapa ni na bade na bakoni simole bandosi moje moro cheki obnetu omere na muna abafanyikazi bakoro boge mutoni kanso yes sana karongo tena gomoka na go mantiri ya Safaricom ibono na bokonyora ruwenyi osebindu biri Safaricom mwebwate jibando sebindu binge Safaricom products igona boko enda alia sensema yabo alia Safaricom ororende na gomoka na go mantiri Safaricom ndongwe bwerare million eyemo monda kwebwere million eyemo boli agende neroka ayego karikire de hotek jobo juntimneji onyaro kwebwere igomoka na Safaricom gomoka na go monthly no murobira kwa na Safaricom asinjira ya ben muroja city byabu product njiroro na boko ende process ye yugabo karo dial 5544 ende ogende as my Safaricom hub ogore monthly bundle wowe gabu ndumbiro bakora abakwa igo ekorokuna gomoka na go monthly ekero muntu mubuya uchikubwa million yemo agomoke kabisa asinjira ben kuwa kero mbya mono mwanju murekero kwa bamnenje kazo jagito murobirio chinsa 12 to ikire chinsa to cha charaliranga jide kaisano nemo igoro ye chinsa cha pono mambe mbya mono kabe me andi Steve ngo toranga cho show ta kwena kuno murobirio go chira asinjira ya bene twara uboligerio bya me andi Steve ngo wansumu sitomera ndi tukuri angyo asumurobirio wensake.